سلاح. الو سبحان، تو با ما گفتم بتونه که سلاح رو در گیجو پرتافتی. ها فهمو مالش. پولهایش را همش را کارخانه گرفته است. اگم روی دیگر نداره. دیگر راه نیست. با رفیقانت چقدر رفیقی کردی که با من با تو کنم؟ الو لتینان یوروف سازن خوبین من نجیب لتینان در جای ما واقعا روی داده سیلای افشتگیای میتونستن اگر اومدن خوبتر میشود. فهمیدم. نیم ساعت پس همونجا میشم. مالش.
چی دادم؟ مثلا مغازه ها و مغازه اساسی بودم و بسیار چیز مخونه بیادبونه و خودم نرفتم یک آدم رو روی کردم بسیار به انصافانه سوداگری شدم. یعنی اصلی واقعه اینه که از پیش خودشون نرخی هر یک خلطه آل رو برداشتن. همین که من درست فهمیدم. بله برای همین اگر هر مرتبه این مسئله رو حل نکنیم من یک خودم این مسئله رو حل کردن نمیتونم. معلوم شود که خودی حوزی در مغازه شدن نرخو. بله این طور باشد میرویم. خب بله بعد چی شد؟ اصلی واقعه همین قدر شد. بیانات خودتان را از نظر گذرانده با تگیانه امضا بذارید. عادش. بیست دقیقه توقف کنید. لطفاً یاروف رو جغ زدم با هم یا هم صحبت شوید بعد میروید. عادش. این رایف ببین این خیلی آدمای بی‌انصاف در این جامعه ما به حد زیاد هستند. بیا که از پیش رویم. لبای رئیس تو از خدا نمیترسی؟ میترسم شرم رئیس. نمیکنی؟ تو اگر از خدا میترسیدی این قدر نرخ آرد رو بالا نمیبرداشتی. گوش کن رئیس. من تو رو دیگر در این نزدیکی ها نبینم. گم شو از اینجا تست که بیانات رو پورا گرفتی؟ بله بیانات رو پورا شاهد کجاست؟ شاهد در آنجاست. سلام علیکم. سلام خواهر جان. سلام. شاید چما کار؟ مرحبا. او بخشش من یک دقیقه بیانات شما رو خوندم. عادش. از این بیانات شما معلوم می شود که شاهد اساسی ما این خواهرجان ما می باشد. بله بله. چی نام دارد این خواهر ما؟ اومیا. اومیا. شما چی می شوید؟ این دخترچه دختر خواهرم است. در این جای تپانچه یافت شده از شما بود یا که یافتم؟ نه چرا از من بود؟ اگر از من میشد من شما رو دعوت میکردم. خواهرجان من تو یافتی تپانچه رو؟ این تپانچه از تقویت یا که یافتی؟ یافتم. راست میگویی؟ میتونی جای تپانچه رو با من نشون دیگی؟ یا بریم کن؟ خواهرجان من جوش نشون ده؟ از همین جا یافتی تپانچه رو؟ در نزدیکیت یگان کس بود؟ یگان کس رو دیدی که تپانچه رو پرتوخت؟ هیچ کی رو ندیدی؟ مایل خواهرجان خیر با در کاشن با کارهای داخل شما رو فریاد میکنیم شما بیاین حتما. مایلش. مایل تشکر زیاد.
махсус камтар дер карда. احسن با احسان احسن. رحمت. ما دیروز در مغازه‌های شهر دوشنبه گشتیم، در آنجا نرخ‌ها خیلی هم بلند بودند. بله من هم خودم شاهد این مسئله گشتم چون که در تلویزیون و در دیگر برنامه‌ها دیدم در اویدی همین مسئله بسیار صحبت می‌کردند و در بین مردم بسیار آوازه‌های بردروغ پهن شد. به همین خاطر من هر چیز زودتر بچه‌هایم رو به مغازه‌ها و به بازارها روان کردم که چون که پیشگیری این مسئله رو بینم و خودم رفته بودم، شخصا خودم رفته بودم و یک چند سوداگر رو روسیه به خاطری که نرخ ارز رو بلند برداشتن پیش کردم. مالش خیر احسان جان. مالش خوب. باز در تماس نرما خدمت شد. علاقه کنید. خوب خوش آمده. خداوند نگهبان. بله. даро парвандаи киро? парвандаи Саид Аҳрозода. биёр раҳмат. чаро шогирди ман бо костюм бурук рафта буд дар ин ҷо бо дигар либос аст? салом раис. салом. чӣ бобо хуб? масъалаи гуфтагиро чӣ кор кардӣ? ҳамроҳи раҷаб рафта ҳал кардӣ? بله ما همراه رجب رفتیم. субҳон бакала гирифт? بله بکلا گیریم. нағз шуд ки бакала гирифт. ҳоло раҷаб дар куҷост? نمیدانم گفت کار دارم. майлаш рав аз пас корат шав. хуб خب салому алейкум. каҷон раистон ҳамиҷа бошад? раис нест, ҷонишинш инҷо. То инҷо доред кадом салом алейкум? мо аз корхонаи эҳсон ҳастем. хоб бисёр тарабхона кати ҳамкорӣ дорем барои хӯроквория таъмин кардан. ҳамро мехостам кати корхонаи шумо ҳамкорӣ кунам. боз бо ҷонишини раис ҳама мепурсам, агар дар ҳолати қабул кард омагир мебарам пешон, дар ҳолати қабул накард бардор бояд фаҳмам. майлаш интизор мешавам ҷо бесо. майлаш. куҷо кор кардавӣ? من در طرف خانه بخارا مدت یک سال کار کردم. таҷрибаи корӣ ҳаст? تجربه کاری هست. خب ما клуба нав гирифтем. ба мо одамои коргари содиқ лозимда, сатҳи кора аёдаш мебарам баромадагӣ. ки муштариё рехта нараванд. хоби хел боша рӯзи душанбе оем.
рӯзи душанбе субҳи барвақт кора шурӯъ мекунем. Рӯзи душанбе. Бале. Тамом? Шумо. Салом алейкум шеф. Берун да будам омаде. Ман шуд кори будам гап занем. Буй даро. Вай. Раис мега биёд пеши мудират, ман рӯи масъала гуфтагитон гап занем. Барои ман пеш дурем. در خیال و خواب و رویا عزیزم تنها تو هستی шуморо дар куҷои зиндагӣ ман шинос метавонад чеҳратон. шумо нашинохта бошен, ман шинохтам. росташро гӯям, чанд қа пеш ман дар тарабхонаи шумо ба фикрам ончен дар Персия кор мекардем. раис буден, администратор буден, ки ҳамҷода маро як рӯз ба косашӯӣ кор гирифта будем. тағйир кардем. бале бале, дунё чарху фалак аст. яке дар пастием, яке дар баландӣ. бале бале чунин аст. ҳеҷ ка дар ҷош намемонад. бале, мо як ҷо дигар ҷо имрӯз дигар ҷо. шуморам ҷои соз омадем. табрик. баъд ман корхонаи эҳсон ба кор даромадагӣ ҳастам. раиси мо номаш эҳсон аст. ва мо бисёри тарабхонаҳо кати ҳамкорӣ дорем. мо мағозаҳои хӯрокворӣ бисёр дорем. барои ҳамин гуфтам ки кати ҳамин тарабхона ҳамкорӣ кунам. чӣ маслиҳат медодед? розӣ ҳастед, розӣ нестед? баъд мо қатъи шумо маълум мешавад ки аз аввал кор кардагӣ. бале. чӣ бане? шумо одами заҳматкаш батараф қабул мекунед. хеле ки бошад. зиёд дар кор ҳамин нӯшокӣ дар кор мешавад. нӯшокирам бояд бошад, хай дида мебароем. яке бисёртар мо барои мағозаи ор дорем. хӯрокворӣ албатта лозим мешавад. хӯрокворӣ ҳам лозим мешавад. барои масъалаи нӯшокӣ хай бо раис катма маслиҳат мекунам ки дорем надорем. баъд ҳуҷҷатҳоро хай ба шумо биёрам ки барои шартнома. бале бале, барои шартнома. барои шартнома шумо метавонед рӯзи сешанбе. рӯзи сешанбе оед. бисёр хуб. албатта ҳамкорӣ мекунем. мо аз аввал бо шумо ҳамкор шудем. зинда бошед. номи шумо чӣ буд? номам раҷаб. раҷаб. аз ман юсуф. зинда бошед. майли. майли хайр. хуш омадед. ҳамхелӣ мешавад. майлаш, майлаш. гусаре ки ненки бача. Лаба. Салом алейкум. Валейкум ассалом. Мамнун фатиш, лейтенант Ёров. Бале, хизмат ака. Дарётон аст, дар пасти тарабхонаи Сайёд куштор шуда буд. Бале, бале, чӣ ване ака? Шумо метавонед ки ҳозир биёед ҳамон ҷо, ҷои ҷиноят. Бале, бале. шуморо ташвиш намедиҳам? Не, ягон майда ака, беташвиш. Майлаш, мунтазир мешавам.
دنیا алло ганҷина салом алейкум чӣ хел ҷонамсоз хуб раҳмат бахшиш ба зангҳоят ҷавоб дода натавонистам бале камтарак мушкилӣ доштам хубтараш биё аз пеш суҳбат мекунем ба ту якчанд гуфтание дорам бале ман дар ҷои ҳарвақта бале ҳамон боғ биё ба ҳамон боғ биё ман туро интизор чӣ кор кунам ганҷина пешам биё субҳон ба ту чӣ шуд азизам мушкилии зиндагӣ ба сарам бор шуд ман дигар роҳ гашта наметавонам барои чӣ ки туро ба ин аҳвол дучор кард рости гап як ҳафта пеш ба садама дучор шуда будам ва нахостам туро нороҳат созам имрӯз аз беморхона ҷавоб доданд ман хостам аввалин кас ин туро бинам ва бо гул ба назди ту омадам маро мефаҳмӣ ба фикр баъд туямон чӣ мешавад туямон фикр мекунам маъюбии ман ба ишқу ошиқии мову ту ягон монеаро намеорад ягон чӣ сари раҳи ишқи маву туро гирифта наметавонад субҳон ман туро дӯст медораму лекин ман бо ту монда наметавонам бахшиш دنیا چقدر تو نامردی
салом алейкум. Ҷамшед шумо? Бале, бале. Ман муфаттиши Ёров. Хизмат акам. Ман баёноти шуморо хондам. 3 сол пеш дар ин ҷо ҷиноят шуда буд. Бояд дошта бошед. Ман мехостам ки як ду чиз аз забони шумо фаҳмам. Шумо метавонед ки дар ман нақл кунед. Занг зад мара гу ба назди ман биё. Ма гуфтам шумо куҷо даред? Гуфт ки ба назди устухонаи мағозаи чарх. Ман рафтам гирифтам. 6 мошина гӯ ҳай ки корхонаи эҳсон. Корхонаи эҳсонаш будам фурӯ вардам. Гӯ мунтазир ша меҷа. Дар баёноти шумо нависагӣ нест ки шумо корхонаи эҳсон рафтагӣ ҳастед. Чаро? И воқеаро якамо дидагӣ нестем. Якум бора дига дастпӯ хӯрда шудем, фаромӯш кардем гапора гӯям. Баъд аз он ҷо шумо куҷо рафтед? Я 15-10 дақиқа мунтазираш истодам, баромадам инҷо. Баромад асабона буд. 6 мошина гуфтам ки ҷое кунам, гуфт ки ба тарабхонаи сайёҳ. Ба пеш тарабхонаи сайёҳ оварда фаровардам ака. Шумо ягон касро дидед ки бо он вохӯрд дар вақте ки шумо аз мошин фаровардед? Не, ман ягон каса надидам, дига фаровардам, айда ба пишти корам рафтам. Соат чанд буд вақте ки шумо инҷо овардед? Тахминан абед буда, 12 то 1. шумо бо ҷабрдида маҳрум пеш шинос будед ё на? Не, шинос набудам. Ташаккур барои омаданатон. Бахшиш ки мо вақти шуморо гирифтем, бо ягон savol шед дар тамос бошед. Майлум, мо дар хизмат ака. Саломат бошед. سبحان سلام سبحان جان نقص سوز سلامتی نقص мешавсе шумо چو کردید سبحان جان به این احوال чӣ хел фаҳмонам як садамаи нохуш худо чунин мехостааст. هیچ گپ نیست سبحان جان زیغ نشو همش میگذرد انشالله همش سوز میشه و این طرفو با کجا روونه ба хона با خونه سبحان جان و تو یک گپ میگویم که خودت رو به دست گیر سلامتیت رو اهمیت ده در نبودن تو کارخانه اومده خانه‌تون رو گرفت و دیگر کس دادن در خانه شما عین حال دیگر کس زندگی میکنند و در اونجا شما رو راه نمیدهند ман медонистам ки хонаро мегирам, аммо намедонистам ки ин қадар барвақт. خواهی هیچ گپ نیست سبحان جان زیغ نشو بیا به خانه ما میرویم مهمان میشوی تا کارهایت جابجا کردن صاحب کار شدن سلامتیت رو نگاه میکنی раҳмат ҳамсоя ман ҷо дорам амакай раҳмат барои ҳамдардӣ بین سبحان جان زنده هر باش. خدمتی باشد ما همسایه کو хуб раҳмат раҳмат Assalomu alaykum ochi. Samanda?
Бахшиш акаҷон, бахшиш. Салом алейкум ака. Алейкум ассалом. Созан ака, салом. Акаҷон ҳаминҷа самандар мешиштад. Ҳавай надиден шумо? Баъдам омадагитон дига наомада ака. Дига наёмад? Чихе? Аҷои ҳами акаи Саид кор мекунад. Бахшиш ака. Саломат бошед. Шумо адресшам намедонед? Не, лекин бародар. Бахшиш. салом алейкум. Ва алейкум салом. Ман муфаттиши Юров аз шумо омадам. Бале бародар, хизмат. Барои як парвандае ки 3 сол пеш шуда буд дар ҳамин масъала. Бале дар ёдам омад, ҳоло ҳам ин парванда маҳкам нашудааст. Вай парванда маҳкам шуда буд, лекин то ҳоло ҷинояткорро ёфтагӣ нестанд. Дар ҳамин сабаб ман аз нави ин парвандаро бардоштам, барои ин ки одаме ки ҷабрида буд вай шогирди ман буд ва ман ин парвандаро кушода аз нав пеш бурда истодаам. Ин ҷабрида пеш ба назди шумо бисёр меомад? Рости гап як-ду бор пеши ман мошинсозкунӣ меомад, лекин мо шиноси наздик набудем. Вақте охирон боре ки пеши шумо омад, бо ягон кас суҳбат мекард, бо ҳамроҳаш ягон кас буд? Вақте ба назди ман омад, дар ҳамин ҷо бо телефон суҳбат мекард бо касе ва ба фикрам ки дар масъалаи пул суҳбат мекард ва асабонӣ буд. Шумо нафаҳмиде ки бо ки суҳбат мекард, номи ягон касро мегирифт? Рости гап намедонам бо ки суҳбат мекард, фақат асабонӣ буду бо телефон дар масъалаи маблағ ё ки пул суҳбат мекард. Баъд пеш аз рафтан ягон кас ба пешаш омада буд? Пеш аз рафтан касе набуд бо ҳамроҳаш. Вай таксичие ки ба наздаш омад шинос буд ё ки худаш занг зад? Рости гап ҳама як-ду боре ки назди ман омадаг буд, ман таксичиро намешиносам ва намедонам ки бо ӯ шинос буд набуд ва ҳамон ҷабрдидаро мошинаш то ҳозир дар ҳамин ҷо истодааст. Хай ташаккури зиёд барои маълумот. Агар лозим шуд ба шумо дар тамос бошем. Балаш бародар. Раҳмат, саломат бошед.